Bahlanka ba lefapha la thuto ba etetseng dibaka tsena ba fumane hore dikolo tse ngata ha di fihlellehe ka ha di kwahetswe ke seretse. Tse ding tsa tsona di haufiufi le dinuka le matamo a phuphumang mo ditsela le marokgo di senyehileng. Ke dikolo tse 630 tse angweng ke dikgohola mme tse 100 le motso ha di fihlellehe. Barutwana ba ngongorile ka mosebetsi wa bona sekolo ka ha ba lahlehetswe ke dibuka le diprojeke tsa bona tsa sekolo. I think it has a bad impact on us because we're not learning right now, but the school has tried by all means because we do have online lessons. We are about to write our mid-year exams very soon and we are confused on what is going on, and the online lessons are not helping most of us because we need to see the teachers physically for us to understand the work. Ditlaleho tsa pejana di bontsha ha tshenyo dikolong e balwa ho di milione tse 442 mme lefapha la thuto ya motheo le re le tlilo beha ka sehlohlolong ho rutwa ha bana ka ho netefatsa hore ba fumana tsohle tse hlokehang ho kwala sekgeo sa nako e senyehileng ka lebaka la dikgohola. We will prioritize open schools on the basis of whether it is possible to open, assist schools to settle down as soon as possible. Where we can't settle them down, we'll have to, and the MEC also had very good plans. We'll send them to neighboring schools, we'll keep them at centers, but for now we're assessing what the damages are, what is possible under the circumstances, and what we need to do where we are unable to really send kids back to school for a normal learning. Mekgatlo ya matitjhere e re e tla tshehetsa matitjhere a amehileng le ho ikana ho sebetsa le mmuso ho bebofatsa diphephetso tso matitjhere le barutwana ba tobaneng le tsona. We will continue as SATU to mobilize the society, those that have not been affected, to assist. We must not wait for the government. We need all people of South Africa to put and join hands together to assist. You know what has happened? We have kids who have lost everything you may think of. I heard that there is also a family that lost almost 10 members of that particular family before you could even speak of school, you know. But in schools, really, it was imperative that schools open. Ka huleleng baahi ba tshwere ka thata ho hlwekisa dikolo ile ho leka ho thusa ho kgutlisetsa maemo a ho ithuta setlwaeding.